Pagkapos, akinira, amik intek ahtesiak tama ukapa, morwar ohroner chorti. Tua ulpil, jol, twits pasil. Kanika ceksu, kanika wahkos inata, intek ohroner. She ukapa, yuru she machi, akup sayan. Ohroner ira, hash, kanika wahku, jika ceksu taka etiket mastak. Giwarche, upinik. Tama inte impus makte, ayan ingkot utu akach, taka uyarok. Di ayan ingkot shemachi akup sayan tama inte chuyukin utue akat lokoy shana taka uyarop di pashan shetwa anumop tama inshehpir uyarop ashan chukunik kora yuru she ukaba tomasito machi ukup se utu itiawar anumuy tari wakshataka inte shanshantar. Jihasir pakta lokoyah ni tuamachi apahcha hastaka pasha tsutser umen eigar nakpat otop di utu akach kai upohro ebiar jar yuru tomasito uyusre aturan meiratut ekah jiarokna umen utu tomasito machi ituran kora tut ekah she ashin aputa apa. Jikochua, yuru tomasito, machi akup sayan, kispa, meira tut eka, ji uputa oruyok. Utu akach, uyubit ya aru umen epuremar, ishin utahui tua asakna. Numuy meira ahkenop, ji yuru tomasito, kochuasa takaut, jiwar akoyi, ishin uyubit tua utu, jiche. Ishin ka imporo elukum tama ukopotir era. Machi uyubi ayane tokar jibahkat ashin akashi ehahar karto ishin che etubir machi ashin akashi ehahar tu che yuru tomasito jimachi kup sayan injahrish uchame inte ushi ucupat tama unuk ji ishin takopotir yakai pahno ji ulokse taka uni epikit ji enukta lukum jikai utapse tama uchi jitiawar ani uchuki inkohtis lukum Shewar amukwan makwir erum kai kirikna ut ekin. Ji uwira dari tama eikar jikai ehpi ut ekin jitiakai kashi esiang kahar. Ji yuru tomasito unata shetia ehpi akashi ehahar ashin achamai umener tia waksetaka apai tama ingor uhor nushitun tia ukor pes upa tama inte chuchuchen ji makwir echen isto ayi jayo patuhor shewaro nomse upa sahtaka tartaka shemachi ukopse utu Jikai akpare yuru tomasito kai cinca umene sisar ikai sihma ikai upihnu setiaturu guara sisai tia anumui eserahkin waksetaka jikia sakopa yuru tomasito iska takainte mok sah takaut guara usun jia chichen meira hasunata she ukoko emok jitiaturu sah takaut jiche jitani isirar nakpat era sutpachan uteke uyok ji usutru uhor ji umutsi unakut ya waksetakak otoy utu ya chuhya isin tama uyok ya war emakte jikai meka umen utu jitsak pesna numuy meira sherahin ya yuru tomasito sutpap iska jepar uwich utu ya ulokse uhor ji upihnu uwira jiche Yatara ashin ingkai ingkupse nitu tuatunor alokoy imputs tamani isirar utsehpa mari abreu ashin koili ujohroner ahau yachar papir yiche kupsenatata yiatu shehash inte ohroner she utarese meira chong esiahir tuatunor she ache ashin alokoy inputs yi achami inte meira hap tama at ishirar tuhor erum ira Efesios 6:13 Warche ihnun jichuhkun awira kai kakub sekatu jikatata kash inte inputsir tuatunor ashin alokoy tamani ishirar
Bye.